Sramna izjava iz Berlina. Nemačka vlada ne zna za to. Nemačka vlada ne zna za etnički motivisana krivična dela protiv Srba na Kosovu i Metohiju. Proizilazi iz odgovora na upit poslanika frakcije Alternative za Nemačku. Vlada Nemačke nema nikakva sopstvena ili tuđa saznanja u vezi sa etničkim motivisanim krivičnim delima u srpskim enklavama na Kosovu. Navedeno je u odgovoru na poslanički upit. Vlada, dodaje, ukazuje u odgovoru na kosovski ustav koji, kako podvlače, sadrži sveobuhvatne garancije ljudskih prava, uključujući zaštitu priznatih etničkih manjina. Vlada je u više navrata i javno obe strane pozvala na konstruktivno angažovanje kao i kosovsku vladu na pojačan dijalog sa kosovsko-srpskom manjinom, dodaje se u odgovoru AFD-u.